Kakataye vatu siwaji jirani. Kakashimalis vatu siwaji jirani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan kaya babbereda ilman oromo kakali olme arra tikisho waga hasondir kaman. Kakataye vatu siwaji jirani. Kakashimalis vada siwaji jirani. Kakanga zavatu siwaji jirani. Shimalis vatu siwaji jirani. Kakataye vatu. Namtichi dhukkuba mana akamaati bate fakkaatu sun annuma nama gisee duraatu namtichi kun xollobbaadha. Kakataye vatu siwaji jirani. Kakashimalis vatu siwaji jirani. Adana chabebe vatu siwaji jirani. मैं शेर को नाम हंसा जिज्जवा तो कौन कवर रहा हंसा जिज्जवा हंसासुरी तो कौन कवर रहा अंदर दे हम तो कैसा ना जालन के जब गन गांडुफ तनी हासो जवान का हासो नि जबानी अनर्रा का बोनी मुदमा अर्राती वर्री असगु बाफिर रादत दम जाल किया बगैर आदुफ ते सदबनान पर राजी में warri garte halka waguyan asumarra oromo don tana maljin amarini so pido tana numa qaba sabni birat so pido tana numa qaba garu opidion akka opidio oromoti jazba fidama tuda hinjir tanama ishi nyaad nama ishi arrabsit numa arrabsu turan numa rahida menamni akatte nama ifitti qabsabar mirgana nama khayti mirga gafato kirrate isamale nama khay arab sudah nama khay arab umat nama ibinyat khay nyu makana nagarin wadalli amma kam hatawga amma isatti hagan galat me amma isade taga amma namni haso ar oso inni haso kharati ramur da be kajani namticha oso isani je chana arab su qotten aku maref makin jette commando fakkate kallich warra akka hangasaati fi warra Jaafar Alifa ol seensisu didanii ujaan cafuma keessaa uuma takkaa hun qaban barcumaan qaban mana kiraa maallaquma baati kan namaaf mana kiraa qase ummanni kun bar ummata handaq kakataayee faatu si wajjin jiranii adaanach faatu si wajjin jiranii ها قامة مي مال باغي سنين جدا مي وري أنغو داي تكاس نوديك أدورتن أنغو تيسن وري أنغو جت أسرع ستولو نمتيجا ودلي أسقبر رافرا تبني هالك وجوين نمتيجا هالكان ساعة ديت كي بوستكون نمتيجا halkan saasad dia sagal hirrabu namti cukun takara fem be kursumati kota kabarbat kursumati kota kan orga tani arra hasawalle us janin akati sikanya sarabbi inni amma wanni guddan isa godamu qabu mana qarati harre bane harre na chit karo mana qarati khotte duda mana qarati khotte duda je mana karati bane achit mana karati khotte dudu ha karaisu tana baka me hangasa kana bana lala me wanu hangasa jani tana aw please video tana share na goda me wanu hangasa jani tana lala rabbi isnu mesdan wa ambutulle bar takka dagafi miti takka jirun qabu takka jartin qabu takka jireenyan qabu takka makiinaan qabu
قولتش ويا أنا قولتش كم أنا كنت كل في فود كنا نونجي خونو خوني أكرمون نونجا فيسبوك ورا نمتيجي سلبتان ريفينس جول ما نرد ميون فيسبوك مرة أكرمون نونجا وري كل في فود ويا أنا وري كل في فود تي إنه ما ويا إيجا ما إسيني ما أمت مكان لا لا أمت أكان اليوم تنام عنك سامال قدي OBN يوسري دلدي سري دلقي وما جافر اللي تكافت ما OBN الرابو سنة بكس لولر قويا خان كيس قويا سدي بولن ورقة اتبار رسا ورقة أم برفم تبي عنك ستريت ورقة إسابر جروتو ناير إيشتي خنا ورقة إس جروتو ناير كيجي شوانا خنافو مال جاني برساني هوجوسوما waan jirtu kana adabachuu baannaan tarkaanfiitu sirra fudhatamaa jaaniin hangaasaadhaan hangaasaan sanbooda hin dubban mee hangaasa sanbooda dhaaba keenya jedhu malee guyyaa takka poosti isaa keessatti wanni kun sirraa'uu qaba kajoo gartanii isin an barra warra isaanii yoo jijjiiru natti himee bara wallaahi isin hin jaa maal jaaniin OBN yoo dalaydan dalaga golicha as baasaa dubbisa quban qabu iccitii deemu jirtu inni quban qabu golichi qaata haasaanii fixatanii golicha silkiidhaan interview godhameef dhufuuf deemaa waa hunda fixataniit taayyeefaa waa hunda ni beekanii waa hunda jarri kaan sirriitti dubbii keessa beeka kun immoo maal jaas gubbarra dubbisii akka miidiyaan kaan dubbisetti atilleen OBN maal daleedaa jarrabshaa dhaabu quban qabu beeka namtichi kun dhufuuf deemaa quban qabu ittiin himan useetuma asii rabshaa dhaabee balaa buusee kanaa dhufu maaliif interviewun goone OBN itti gaafatamaa maarree ta'uu qaba jee asii rabshaa addunyaarra hin jirre dhaaba malee waan iccitii ilaal badhaadhinni kun qabdu badhaadhinni kun iccitii isaanii dabarsanii hin kannaniif jaruma kanaafu maaliif jarra kun taanii kaadhanii haasa taayyee tokkoffaa lama hangaasa warra lamaan kana iccitii badhaadhina keessa jirtu ittiin himu muudama kana amma eenyu akka muudamu jarri tapha taphatee fixee jira tapha duraan dhume shimeen kiyya akkasumatti ta'a shimeen maaliif gaafa kaanu abiyyi gizee ummata amaaraa san tuqu kayyii jannaaniin si naqaayii jee abiyyumattu gacee wal dhaban warri dubbii beeku warri siyaasaa beektan yoo jiraatan as gubbar akkasitti wal dhaban jechuu isaan lamaan sun yeroo sanii ummanni jalee takka jalee gartee warra hojjettoota kanallee shimee waan qabuuf ummatuma oromiyaa kanaa xiqqoo humna waraana oromiyaa ka xiqqoo wanni jiru kanaa fi ummata hojjettoota xiqqoo kana natti garagalchaa jechuudhaa fi hanga jara kana akkatti walitti hacuucee qabutti hayyee dhiifama gaafadhuu jara amaaraa kana jaaniini akkasitti biiroo naannoo oromiyaarra waraqaan naannoo amaaraatti dhiifama tajjattu jecha nafxanyaa jeesaniif katabee geessee akkasitti silxaana isarra nagaan taa'ee ittiin deebi'uu jee ta'ubatee pirezidaantummaan isaa akkasitti lafa kaamtee fi teesse jechuudha. Tashime taayyeefaan immoo warra sapiraayiz ta'e amma inni ganaa lagana aangoo takka numan qabaa jechuudhaaf mataa dhaabeechi taa'u ture miskiintichi. Ganaa lagana itti gaafatamaa wadalaatillee taatu na godhanii jechuuf mataa dhaabeechi taa'u ture. Warri akka hangaasaa ta'eef kun gibbumaa ol nuqudanii isaan warra ol seenuu dhoorkanii ala jiru isaan oluun seenne carraa ol seenutu hin arganne isaan kanaafuu isaan sanitti dhabanii jechuudha. Isaan maaliif daggaafiidha ni beekan warri uraan kun ni haasa ni beekarree duraan jawaar onnee teenya jee asii hangaasan namni jawaar tuqe diina jee akkatti nama arrabsu ture ni beekan ammas gizee waa xap itti godhan isaan kun saniif akkana nu godhataa ni beekan maaliif durarraa isa kana beekan warra isa kana kalaqe maaliif gaa namticha kaleessa akkasitti faarsitu jawwee jettee akkasi maraattee fi duutuuf gizee arra warra wanni wajji baltee warra agartee tipeellee fooji biyya diiguu deemu gizee ati arrabsitu maal sin jaa namticha kun si taajjaba jechuudha suma kanaa si taajjabu jira jechuudha maaliif si beeka haga ati baatu si beeka nama gurgurta jechuudha kanaafuu warri kuni warra bitamee maallaqaan si gurguru jechuudha manni ummata kana jechuudha
warri amma akka warri amma abbam gartee warri makiinaa fudhates kan makiinaa fudhatu baates dhuma isaanii garree jira amma taayyeen kuni wallahi anna amantanii na amanuu baatanii dheengadda maal jee poosti isaa ka dheengadda mee isin hayaa dichiisu taphaan hin finne qabsoo kan hin jenne taayyeen waan kanan waan taphaan finne miti hin jenne kana jechuun maali zaachaa godhuu ture zaachaa godhuu ture zaachaan kuni maali ani waan kana keessatti qooda guddaan qabaa waan joo poosto godhe guyyaa sadii dura boo deemaati ilaala isin ummata mataan garagale isin waa takka isin hin galuusi maal jeeti poosto godhe qoosaa miti qabsoo kana qoosaan hin finnee nuti kana jechuun maali ummata biltsiginnaa kanatti himu jira tabaa miti wanni kuni qooda guddaan keessaa qabaa waan kana ittiin nama arrabsee itti wadalate hee jeetis laayinni akka yaadisatti kanaan dursisuu ture qophaa'ee arra dhufe gizee dhufu immoo sapiraayiz ta'e qabalellee waa takka hin qabu jechuudha. Har'a diidoon kiyya akkas ta'e warri immoo dhiyoon tana artistoota warra akka artistii kana dafanii wanni godhaniif nuti jarri kun nutti garagaluu danda'a waan jaamuuf xiqqoo muummichi ministeeraa kana jarri kun si deeggaru jira jara kana itti akka yaamte jabaadhaan jenneeni komiin jettu gama hedduudhaan muummicha ministeeraa Abiyyi fadhiidootti dhufte waraqaan gizee dhuftu filannoo Oromiyaa kana dura dafnee artistoota tokko warra nu faarsu warra gizee hunda nu dhaadheessu warra nu bakka nutti amane kana dafee yaamee badhaasuun qabaa sanbooda jarri kuni filannoo ammaan tanaa Oromiyaa kanatti shimallis yoo ta'e sumaan dubbatanii